kusunod kaysa kayo. Pagkakata ulukay ang way pakunan Pohnpei nan uya kupur toro or karyasak siluwat ranwat niya sil chisam paisak paran counter yak karyasak limam ranwat uya ran kasiluwan uya kupur toro wat kailan ka katla montay lakte bang katyan an lolo o iban ulian tay dio tuan pagita ren wan paron etkar ang kakulian tay dio lolo an rutngata. Kaya na low may kating sawas na kupur ay bang katungay sa kartan sa ito. Bang samat kot at sobit kalangan. Sa dakim na pioneer pang kating sositit na uya kupuro. Yet kids, sarmar pinigukus na nagsisakiw. Sa uyar mo mo, kasi na sikarekin kumiyangkat na uya kupuro at o kalwaway. Ia kaurat ni ona peko sarama. Katawan cakare biar beradesun angin atau ona nanak. Dengar kadin kosan yang ramai sekarang gini, anak anak kan. O kawat kiu ia kepo ini kosan itu buat yang kita kamanala kosan kan. Saya bangkak siapa saya. Aimet bi patung cakare ni. Dengan kapai ni atau wat songkomot di serai aman. Kalangan ng senator ko, Mel Juan Baronetkar, teka kaya katlanan sa matay uyak buroy panto na si Chief Clerk, kung roll call. Senator Alton Abram, Senator Kugwabi Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sanse A. Edgar, 9. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterigo L. Ivan, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. La Torre, Senator Denny L. Leben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Test Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Sheldon G. Neff, Senator Nelper A. Perez, Senator Dionisio Simon, Senator Mitaroy Simena, Senator Francisco Simram, 9 Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan essential matay sa bulman ka quorum o teka katlanan sa matay uyak bur. Umawa. Aku perlu mengilan tadi, ya sebelum materi sekarang Pwuhng, malal sekarang Mexico Pwuhng lap, aku perlu nanilap, sekarang kaibuni, wala aku perlu naraksoko, wala aku perlu nisoko, wala ko sa bulmalikan ko, nanalang ko, nangkadihay ko, wala toro rong lapalap kay tibalian tiyak, mamocho government, national, state, or local. Wala ko kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, karyawan kabina, Honorable Erolyn Movic. Wawan ko siyong kopong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyong kopong koros, o saksit, aging alwaw, o Honorable Senator kan, Meryl Floor Leader, Tatore, Honorable Senator Koros, lang sa Amorokan, o Loiso, Seriso, Sumasakan, o lang Pasambalikan, Koros, and Wayward, nan-Kalarwood. Men Pohnpei Koros, may batayang tayo nan-Chamberwood, an-Kalal, Masdikan Kalal. Rakat, o tayo leo pa na nanong kuya kupulwat o iban po na siya sa matay floor leader La Torre ng kalway tenan kuya kupurunan. Kalangan ng speaker kumkupura ay tungkol sa karangkak puli sa pulmong sansaler mo na iban patuloy bilpatuang kami kapkaping hotel buhay kupur mau kusunin ni makaipay po naman tayo laloyang rangot speaker ay tungkol kay Pwuhng ang kak Pato
sabul mam na patoyer ban pran rail so bai di kom Pohnpei mele wong king kom on kena bol senator kan koros implement wong ki state level national level ai tungal wa ambil ka wong ki rail kan koros patong tai speaker kom kupuro mo na ibang patola ang kamagit ka na yang kak patungan ulian tumalwa to kabaw sa pinakap yaman mayam patong tai ranwat aman pinakap ko sampal sang wainu o aman McLean Miguel Maguyan Senator Miguel atungal membag tayo lang kat kiyang mayo labo Kalangan, floor leader. speaker kalangan may kulukul jo iman patungan pag tayo lang kat kiyang po na itam ng papayo Kariyaman. Diyan sila mau kamagot mamiye kailan katiya o nampepayo yay watawat o alal tan journal. Bagi amiya utupan mo kaya katiya po nampepayo. Kamu floor leader. speaker kalangan ibilman sa karok promail tayo lang kak kapantela tatakot ang kakpatulong sessionin mo rin ranwat Kariyaman. Diyan sila kawait mamiye. Bagi kawait mo mamiye utupan after supplementary watawat o alal tan journal kapantala. Kamu floor leader. kalangan kamu speaker ay tunggal wow sa palang kakpatpatuto bang promail speaker man sa karok promail o tayo rup sa palmatay kalantar o katiyang po na itam ng paisok puno Kariyaman. Kamagot miya dalang katiya po nambaysa ko no yay miscellaneous business wagi miya utupan kamagotok tayo katiya po nambaysa ko no kamu floor leader lator kalangan speaker ay tunggal wow ang kakpatpatuto bang promail speaker pwede uwe pa naman miya mon sa palmatay uya ko purwa tayo man uya na kamagot tayo lang kakkaray-ray la special session what ang kakkaray-ray di Rani Su, mabampatong ranakan mamanamanir o ang kakpatpanaw yala rani isok riyaw. Mabani titin yala man week pang wat ni isok tuwa unti sampar. miya karyaman per kamagotok Teka kamal ma. Speaker. pagpag tayo komal tayo ban komal leminansyo tayo komaler
Try sa bale, rong nan supplementary uya kupur, o siya mag-try kat po ng base ko no, yay retoror, o iban po na sa floor leader la torre. Kalangan speaker ay tungol wow sa palang kakpatpatuta bang from my speaker kamogat may patuan ning kapan man patuan namin o man patuan yata kamogat tayo lang kakarera sa pulmatel kupur dan kakarera keran yung sakyo may panititi sambar yung saksilo Mia karyaman ben kamagto. Siyan sa mo kamagit yung miyayer, tayo karere la sa pulmatay uyo kupurwot, karere kila rana isa kayo, may panititinil, riyasak silu, anti sampe. Karos mautung kamagto, masa ni ay, Pwuhng, masa ni so, kamagit paitar, ratal chancellor, sa pulmatay uyo kupurtoror, what? Panititi sampe, riyasak silu. Miyatay ratoror, Speaker, Kamuis, Senator Perez, kailangan ko, Mr. Speaker, pwede also, ay manbatan ko mo yung kung sa mo sa karatan kapag uwam year. On ko mo floor, honorable members koros, suraikan may ang sa non-calorie. Mr. Speaker, ang ratoror what, even batan san kiyo, uya kamagit kay Pwuhng pil kay and gagutro sang nan kamti kay magumbang ko pura ibang paruan tula. Ansal mag-try at po natin retoro. Ito lang. Kailangan ko, Mr. Speaker, biya ko sunod yun muray lang ng kamti in chain ko. Dan besilibugil may sakriyaw level niya rin sa klimaw. Mapit kuya ben port o right term and tatok. Nakawabuti ang bill silibugil may sakpayo level niya rin sa klimaw. Tama. Nagisurat ang kilatogot kuya silibugil may sakriyaw level niya rin sa klimaw o joint. Ranwat man pa doon mga motion. Dahil gagruya sign, kuya gipil riyaw, may songo-songo kuya ukita kalad sa iyo. And gagruya sign, no, siyan ko, and gagkilip kuya sign. Ay, kagkariya man. Diyan siya lang mga kamagit yung mamiyayer. Kamudahan ko sunod silub ko limay sa kriyaw, liban niya riyay sa klimaw, na-assign na yung siyan ko land. Kamagit work, try na na-assign na yung committee yung siyan ko. Karos mo itong kamagit o, masa niyay. Pwuhng, masa ni so, kamagit paitar, o kamamatahan ko sunod silub ko limay sa kriyaw, liban niya riyay sa klimaw, assign lang ang committee yung siyan ko. May kulugol, Mr. Speaker. Point of information, Mr. Speaker. Kupura Senator Perez, kung kupura po na sa Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Pwede ibang patunan session. Kung kupurian ka pa dyan sa masan kasam sa karatang kaping repo na waw ng patuyamin lang. Ito nga wala pa ang kupura mo, ang floor leader. Ang isa nalay mo, Chairman at Carl, Dukun Kuchal, Senator Miguel, nasa Pwuhng, Senator Adwin, nanapasok guys, Chairman Artui. Ang ki melel kamba kapayan or Senator kan, patyang kupura kan o kasamo pinakap kasambar yaman may patyang kahit may isang rawat. May Mr. Speaker, pwede kaway ito. Aso to ko na yung talang kadyang nan masan to. Muna tayo dispose. Diyan siya kaway mamiya, pwede miya kupura mabidata iraway, may dyan, kailang kadyanan masan na. Kailangan. Speaker, Iban mo insawas, and sanjalang ito ang Chairman mo o kubur koros pilriyaw pugat pasa first reading o assign. Rima kaloma dan kak magitla po eurera joint. Ay karaban motion o buwan kak kabat-kabat pa na may riyaw o committee. Kamay na may polar, reassigner, sutara na pinmasan po. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan, Senator Carl. May Mr. Speaker, kailangan po kawin mo, away itong alwa sa palbang kupura mo yung bang kupakan paros. Kapag kakawin din, itong al sa manintayan ko, ay man bago pa ang kupura mo, may Mr. Speaker, magkamagit karos
may bangkan miya nintuan kawitin floor leader may sansa layo jalan kinitawan sama tayo rule may pinipitay kamanata autan masan pan kamukit korospan miya enak sudah miya masan pa 40 ay man pagkapan kubro may Mr. Speaker kamukit koros may pan miya ang tayo nang kakapalin nintuan miya pan tatok masan pan kin miya ang rew manuwa karakara kamukit tayo lang kakarating masan pa kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl, one kap koros speaker ban mo ite ang kamukit kan koros ang kakan miya masin be. Arpo eki rowo tayo kakat nan masin be miya ira me bitata kamukit. Hey. Kamu senator. Kalangan speaker ay tunggal sa kanang mga usapal. May niro po kaya Petri assignment amao abo ayan so makam diban tola nga mo yung kapin kusun na diban kakpasang koros. Unya so may bang bruto bang robot sang kamtiyo. Kalangan speaker. Mawar Senator Michael, mawar miya masin ben kamukit mamiya. Biyaban. Makubura mo na iban po na siya kamukutan po na siya masin na Redwin. Pagkalaan speaker ay tumarwa kapatapat patang sa kantang wa mani ruang kami floor honorable member kan right kan mayam patang tayo ni tumakan o Mr. Speaker ay gabing ti mo itami men pag ma agis kawawatan pilkaw mo i doon met chairman ito dang kawawata autoten pilkaw na election kawawa ka kuyaw yung pil riyaw buta na bimangi ma pil tayo na tayo siyong Iban padron yagi sawas essential me assignment wo speaker assign yang committee riyaw eu pilikaw ayo pillo karanian siyang pillo cha assign yang committee chayan code ayime chairman pagpagbuki pilikaw karanian tuwa bena koros an kakasay na yang atra committee chayan ko mo inconsistency mo speaker uyata assignment to me pagyaw pilo assign yang committee riyaw ay assign yang committee ew riyay mo kumagutaw ya wiki wan ka kabungala assignment and speaker ay mo kumagutaw ya wiki aong kawawan pilikaw kamelala mo utan ansyo me committee ban report rebang katiyan an basin ben assignment ko amoin kamagito based on pagi speaker ya assignment o committee kapatabatong land o chayan ko eu pilo o ngata chayan ko a pilpukaw tuwa bena carry cha subject eu eri ibang padawan me speaker mo padawan mo inchabong yu mo kan o kamagito songo-songan kapungala mieta masin ben kamagito Speaker. kamu Kailangan speaker man ay tungaluwa sa bahalang kakpatpatura. Speaker man kami lala may koros masan nung yata kamagtal ng tutumasan ba. karya man masular masin ba ban padruan po na siya kamagut mamiya koros mautung kamaguto masani yay uwang masani show tayo rutung diyan masin ba koros mautung tayo sa bulman kita kamagut sang chairman and chayan ko kamatang ko sa natsilub kulimay sa kriyaw liban niya riyay sa klimaw and asayin lang committee and chayan ko masani yay uwang masani show kamagut paitar o kamatang ko sa natsilub kulimay sa kriyaw liban niya riyay sa klimaw masayin ang committee siya po chayan ko panasayin lang ang committee and chayan ko Speaker. kami chairman and chayan ko Kalangan Mr. Speaker. Someone more than Rotoror, when Badon, we had a motion and withdraw. Sangan kami din chain ko, kamadaan ko sunod na silip bisiklijak to, level na rin sa glamaw. Kagkaryaman. dan siya mau kamu yung mayor tayo utro kamu tangko sa silip kisi sa tuwa leban niya riyay sa klimaw karos mautung kamaguto masaniyay uwa masaniso kamagut paitar tayo utroyer kamu tangko sa network Speaker,
Kami Alan Speaker, Ranwood Ban Badawan, Child Gag Place, Kamatan, Kosanat Silibui Sisak Tuo, Lebanon Risak Lamau, or Mawat Silibui Sisak Tuo, Lebanon Risak Lamau, when Gag Place, and some Matai Pil Calantaro, or what Kayu. Chan Salamau, Kamagut Mamia, Koros Motum, Kamagut Masani, Pwuhng Masani, so Kamagut Paitar. Well, Kamagut Paitar, and Patron, Peguk Thailand Place, Kamatan, Koshunat Chilupi, Tuau, Lebanon Risak Lamau, Bansabal Madai, Pil Calendar, and Ranwood. Speaker, Senator Dikanet. Kalangan kami, Mr. Speaker. Mona ibanian patwato, Mr. Speaker, ko prayer. Imen patrean kami, then sangkap Ranwood. Ay tungolwa bang kupromi. Honorable members. O irail ko men patrean kita na gallery, then sang Ranwood. O karosmen Pohnpei kan patrean. Jain dan sebelum tahu ya kupromi sang Ranwood. Speaker, asyo mausit dan retorol. Imente kita ni wa melen panggubernan chairman pe ban kamukit me pan patuan long epitata pilio me assign on supplement committee and finance are panggubernan bill Mr. Speaker ni ban bill William Comey o Israel Senator Honorable Senator kan me patuan kamukit LB number 372-25. Imeniwang karakarak, Mr. Speaker, ang sumawisit. Pagkita withdrawer and diluwet. Pagi kariman. Dan siya lang mo, kamagit sa Senator Ligonet. Paros mautung kamagit to masani yay. Pwuhng masani show. Kamagit Paitar, tayo utroyer, kamatang kosunat silubki si Sekriyaw, Lebanon Risak Limau. Mr. Speaker. Kami, Chairman Carl. Langan, Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bahal, bangko Romuyo, bangko Purakan Koros. Ikabang kagawid mamiya. Ay pilkolo-kolo siya. Ay kami lalam, wow, magtagal sa malman ko ba na malwot. May pukaan chairman ka. Uya pukwa kay magin kawit tatak. Kaya mamiya withdrawal yu bang uyawi sang nan committee yu. Awewan kin miyang chairman ko. May Mr. Speaker, kayo ibang baduan may sudo uchung withdrawal mo uyawi. Pwede sudo wewa benamiya. Kariyaw may bang uyaban tataw may bang nabali pilwad met. Pwede abit money. Ay men paduan ni Uya sa umail chairman ito ba no tong kalangan may Mr. Speaker. Kalangan san sa mo kawait mamiya ni wewa ben magtay sa bulman giya wow talen kolokol wow kamagit din pilikan na bangkan kamagit siya ngayon committee wala na kanya kiyan chairman kan wan kin siya na mo. Speaker Miyate withdraw motion. Speaker. Kami, Senator Pahrek. Sound more motivation, but one with a motion in time of place, and some Matai Pil Calendar Ranwood, Kamudan Kosanat, Silibusilisak to all Lebanon Risak Lamau. San siya mo, kamagit mamiya, pwede miya utupan kamagito, Imen Thailand Place, Kamudan Kosanat, Silibusilisak tuaw, Lebanon Risak Lamau, Bansabal Matai Pil Calendar and Ranwood. Kami, Senator Ligonet. Kalangan kami, Mr. Speaker, ay tuwa sa pari. Ito nga bill, tigma pang purang chairman, peki kamukit may patuan nung isot itabayan ko sontikan. Magpurang chairman, peki kail atapter motion no, inanang siya mabisit pekita. LB 372-25 in place ng calendar. Pwede ka rin.
Chancel makamagutiu mia ro mia kariamen Pwuhng mia kariamen ay ban ponase koros mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani so So, mai kubure ban patroan pagitak dan place kamutan pil silupki si sakriau pa sabul matal pil kalender ranwat trail bangkatian dan masan ben irawat ngaina kat kita ko pramai kapeng ki kawait kan koros memia ya miate motion and withdraw masala rak kat pan pil calendar kamu floor leader Speaker, saya kembali malam nanti. Try sabale rong dan sabul matay wiya kubul o wewe benda magtry sabul mangkik try kat pan pil kalender masular pil me pang utroy ban ponase Lord Leader Lador. Kalangan speaker, wow sabalang kakpat betul bang prombang perakang koros speaker men pada wan nyata kamakit saya lengkap kecil masa ni pil silip kisi sakto lebih lari sak lima. Kabrayag Imban pada wan nyata kamakit saya lengkap kecil nama sampan pil silip kisi sakto lebih lari sak lima. Parliament. Chancel nama me kamagit miayer apo yaki chancel me mon kamagit ban miak mai kubure in ponase ma chief clerk puen kagan kata title in kamutan question network. point of information, Mr. Speaker. Hey, So, the kapin ko sa na to. na try komal ma. Eka, kamal po yan, Rita. Try komal
Rong nan sabun matay uyakpur, chansal magtay mo na tayo kumaldik tayo katpan, tapat pajapan, pil calendar, uy ban po na siya floor leader lato. Ay kailangan ng kamu speaker ay tunggal wow sa balang kakpatpato na bang promi, bang prakan koros, maybe won ki, all kasampalan way kay mayang patrong tail, anwat, all di kasampal kay. Speaker man, nuwaw karakarak, pagbang prong katu kasampal wat tayo lang kakrup sa pilmatay kalantar, prong sa baldalang ban, order of the day. Chansal makamagat yung mayor, pwag yung mayor utupan kamagat ay man patrón, tayo lang sa baldalang ban, order of the day, yay standing kami to report. Tayo lang kagal place, report ka, tayo ban po na sa floor leader. Speaker kailangan ay sumalwaw sa balang kakpatpato na bang promay. Speaker man, patuwang nito kamagat tayo lang kak place, standing kami to report number, yapki sisak walu laban na risak limaw. Kariyaman. Chansal makamagat yung mayor, pwag yung mayor utupan ay man patrón pagkita, tayo lang place, standing kami to report, yapki sisak walu laban na risak limaw, ban sa matay, standing kami to report. Privilege Speaker. Pakaros play chair, ay ban play po na sa floor leader. Kailangan speaker ay sumalwaw sa balang kakpatpato na bang promay. Speaker sangan mumutay man patuwang yata kamagat. Thailand Bilgak place, standing come to report number Yopki Sisak 12, laban na risak limaw. Kariyaman. Chansal makamagat yung mayor o mayor utupan, pwag yan show, ay man patrón pagkita, Thailand place, standing kami to report, Yopki Sisak 12, laban na risak limaw, ban sa matay, standing kami to report, and rangot. Kamu floor leader. Kailangan ng kamu speaker, sumalwaw sa balang kakpatpato na bang promay. Speaker sangan mumay bilman patuwang pagbang prong katuwat. Thailand kak place, standing come to report number Yopku walisak laban na risak limaw. Kariyaman. Chansal ang mga kamagat mayor o mayor utupan kamagat o karatay man patrón, pagkita, Thailand place, standing kami to report, Yopku walisak laban na risak limaw, ban sa matay, standing committee report and rangot. Makaros place here, report pukat, report siluwat, karos, ay ban po na siya, Malal, Chief Clerk. Standing to report number Yopki Sisak Walu line risak limaw, mapit Governor Communication number Pwuhng Sisak Rio line risak limaw, sang Salmoy Committee Health. Chansal ang mga nituman, watawatan, mga report, iban po na siya Committee in Health, Malal Chairman Ned. Kailangan kamu speaker. Monay ban patroyon na itungal sakar. Itungal sakar dan kay baniyawaw. Ban kubran na nilap ka ono court. Wan gun kamu yung speaker, floor leader, Honorable Senators Karos. Patrang kuparamay wan kiyo kasamoy Israel kan nan kalari. Patrang uyalaman na may sangan ranwat o Israel kan may pepeyan may kapese. May Mr. Speaker, men patron pada sabal mamagkamiti ang Rosan Mau o patron uyata kamagit kita ilan uyalaman kamamataan report sending kami to report number Yopki Sisak Walu lapinial risak limaw pagkakariyaman. Kariyaman. Chansal ang mga kamagit mamiya, karos mautung kamagito, masaniyay, Pwuhng masaniso, kamagit paitar, dahil paan katiyan at masanabi. Miya masanabi, Senator Ned. Kailangan kamu speaker kaya sa balay tungal sa karan wow. Ni wow men patron pata sa palmo kamiti ang Rosan Mau o patron uyata kamakit. Uyalaman ki kamatan report may patron sa Kadkadaur kapandalang next session day. Kakakariyaman. Kariyaman. Chansal ang mga kamagit mamiya, pwede sa palmatay rule na required 24 hours and review report kan. Kamagit yung mayor report watan kapandala o lakap. Karos mautong kamagit o masaniyay. Pwuhng masanisyo, kamagit paitar o standing kami to report Yopki Sisak Walu, nabaliyari sa limaw kapandala o lakap. Chief Clerk. Standing to report number Yopki Sisak 12 line risak limaw, mapit Governor Communication number Pwuhng Sisak Silu line risak limaw, sang Salmoy Committee Health.
Tayo nga katiyanan standing committee report na masan ba ibang po na sa Chairman Net. Kailangan kami speaker ito nga wawan patpatote. Men bata sa mo makamiti yan rosan umao. Patuan uyata kami ito kailan uyala man na mag-standing committee report na bariya isisaktuwa wala pinyari isaklamao. Kalgariyaman. Oras mo utong kamaguto masan iyay. Oo, masan isyo. Kamagut pa ita. Tayo nga katiyanan masan ba kamu Senator Net. Kailangan kami bambatuan pa sa mo makamiti yan rosan umao. Kayo rule uyawita pwede karape. Eri ibambatuan tata sa mga committee ng Rosan Mao, patron uyata kamagit me standing committee report number YFP sektual penyari sa Glimawan kapandalawang next session day. Pagkakariyaman. Dan sa lang mo kawait mamiya. Oras mo utong kamaguto masan iyay. Oo, masan isyo. Kamagut pa ita. Standing committee report YFP sektual penyari sa Glimawan kapandalar ong lakap. Point of information, my Mrs. Speaker. Kami Senator Carl. Ito nga luwa sa pal, bangko pura mo yun, bangko pura kan koros. Men patuan kawait. Wegi kawait wiyawa yung floor leader and place. Tataw pukat nan kalender ng ranwan. Ay, so may pura lang ang chairman. Kawait ang kapandalangan lakap. Eri may kasampal ki achievement place ranwat at kailan pa na palilakap. Pwede patulong natin ang session lakap. Mr. Speaker, ipil kabunggiya kapantalawang lakap. Pwede kinang report ipil padawan miya tatawag masaya kumusagla background check. Ewiya kasi ang tatawagin namin ni Koros background check. Resensal background check iniray namin ni Koros saya gabal to. Ang kawait pen kapantalaw i-maintain o yaraman na place ang wad mabang kapantalaan na ka. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl kubur mau mesansal mo in patrawan tre tama sansal apong i pilpadrowan kamelele magtaiban katiyanan report wano pwede ang mukatiyo ay mayor ay me speaker anarki ipadrowan me kamagutuwa pilban kuya wisang kaiten chairman net ementoro pwede pan required 24 hours ikara ba na tayo bang katiyanan naasinipe pwede rulo melele me required apos rutan mandatory tayo Eri, wagi atay katiyangan nan masya na po kawait dahil ang kapantela laka po miya kariyaman pa utan speaker pan. Eri, Chairman Net, kum kawait miya report you pilpambal to tumulmet. Kamuy, Senator Pahrek. Speaker, Pwuhng ramag tayo mama sa ni ibil maiki ola. Report silum kapandalang laka pita ramas iti ton kapnakay eri samurai rule may require 24 hours and kakilang panewo kubur abil kasampal wewe mak sagoros pan well informed nan reporto samurai lusus pan Pwuhng Akasampal pwede epitaramas. Amabit kosonat tape, amapo sa maray talk. Amawat umbuya miminan lamachail ka. Amawatay bang kaseti. Dari chail na banaw. Dari imaigi olo. Uta ni Chairman Main. Teka punta na lagap. Para sa katarobway, may bisit ka tungal kiyan sumuhawan. Wata-wata sa on-rail report po ka, ibang kakiligam na issues. Kailangan, Mr. Speaker. Amawar ay man player po na sa Chief Clerk kung kasiluan report. Standing committee report number YFQ wali sa client sa Kulma Mapet Governor Communication number
Pahrek sisak pipeline ve sakmao sang FSMTC Mungkin Health. Kailan ka katiyan ang masinabing report, ipambil po na si Chairman Net. Kailangan ko speaker. Kaysa balay tungal sa karanwang. Men patron pate sapul mo kamiti ano sunumao patron uyata kamagit telen uyalam ki sending kamiti report nambe riep ko walisak le bnial risak le ma. Kansya lang mga kumagot mamiyayer, paros maudrong kumagot o masa niyay. Uwang masa ni show, kumagot paitak, kaya bang katiyan ang masa nabe. O imen patrowan, mamiyak kumagot may tatakabuan tala, ay kasi kung may sutrabahan siyang chairman o committee. Speaker. Speaker. Kamuy, Speaker. floor leader. Kalangan iban i-florong kemenche. Floor leader yel from Senator Perez. Kailangan ko mo floor leader, kailangan ko mo speaker. Luwa o karagarak, magbaroon pata ito ang chairman and health. O pag inuwa o karagarak, pag robot watch, ay after paspan kuburkan ang dyan. Gag sa kulman kiyan siya untuan pusin rule at least 24 hours. Ay manaman kakatarabo mao. Abmel pitaramas. Motion kawantala robot wotong lakaw sa maralo. Kariyaman. Kansya lang mga magkumagot yung miyayer, talang kapuan tila, standing committee report riyab kuwalisak, laban niya riyasak limaw, pwag iya miya utupan kumagot ay pantonese, karos mautong kumagot masa ni A, uwang masa ni show, kumagot paitar, o standing committee report riyab kuwalisak, laban niya riyasak limaw, kapuan tala, uwang sa mataw iya kupuran lak. Point of information, Mr. Speaker. Kamuy, Senator Carl. Padrawan me dating report what ayo. Ira me pitawari isak tayo rawat isak. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan. Point of privilege, Speaker. Senator Irons, Kalangan Speaker. katiyan na sa mo point of privilege. Kung kubura mo ni pampatwa ejmal sakaran kay bunwawan patyan ate wow kan me kay tier nilang melen nan mol ejmal wang kin komi on ki floor on ki kampu ka bay honorable senator kan koros speaker email patuan kabese emenol kasambal nan wainet tete on wainet pilwia principal in net elementary school ansho riri Tetenan Pohnpei school wat poita poya kisang ni koyak o mau me all minute sabulman kita chungolan tiang way chungolan kian sumau set speaker yang ka KPS soru net Mr. Primo Loyola mayang catch the patronan molwot talent catch kiang mayo lobola pun kasan. Kalangan Senator Irons o kalangan ng suru ko net Primo Loyola mayang patyang ten and we Speaker, Major point of privilege. point of information. Na ito ang sakatan wow o karusian. Na siyan ko kung kalap masa ni the quote nan rule. Kami sansalan rule sufficient time. Kung ka please clarify 24 hours masansal nan rule. Speaker. Minality clarification on train ko ng kalap masa ni angkak miya 24 hours sa tamasan nan rule sufficient time. Okay bilang siwat kiluya sufficient time magsaga deliver on information makakapali iran magsaga masan. Imen padrawan Sinasugis. maing imen pagitag trailan kuburomuyan trailan ka na palinan iretoror tamo ito ang chairman niyan ko angak sabang komunan iretoror pangkak essential trailan ka kan katla mo trail essential mag-trail apalialar standing committee report rosular report pan standing committee report may kuburo ya buwan po na siya floor leader Kailangan speaker ay tingol wow sa balang kakpatpatuta bang promay ko speaker kung kupuro mo na iban patuyon ng kamokita yung bilkak patawan ng siya umaw melil ulian tumalwot o melil pagkabang promay dahil yung bil so na so katkiyong labulok
labong kabung may lalong na maton tiati na angkat wamparo na insan man manakap mabilginyan tatok eksekutif mabagtay ng kot ng rally ulo. Kalangan floor leader, pwede point of privilege, mesensal siyang kamuyar na ulian child. Masalar point of privilege, ay baan po na sa floor leader at kalangan child speaker may kula-kula George. Ay kamuy. Men yata kamagut child lang kak rup sa primatay kalantar upurong katiyong po na item ng paisok tayo yung sompil kalantar. Kaya man. Diyan siya nang mga kamagut, mamiyayar sang floor leader. Pwede yami utuban kamagutoy man patrawan tayo ng katiyang po ng basic payo, yay bill calendar, o ibang po na sa chief clerk. Legislature Bill number 3 is actual and Rimao Bill Pahrek, amending 27 PC 3-106 and 27 PC 3-110 relative to the purchase price and deposit fees for beverage containers that are subject to recycling and for other purposes. What was kayo? Tanan kakatiyanan masa na ba, ibang po na sa floor leader. Kalangan speaker ay tunggal wow sa palang kakpatpatuta bang promoy. Speaker man patong yata kamagut kailang kakatiyan masa ni kumutang ko sunat ng basilip kisisok tuwaw labi na kisisok limaw. Kaya man. Diyan siya lang mga kamagut mamiya sang floor leader. Karos mautung kamaguto. Masa ni ay uwang masa ni show. Pwede kamagut ay pwede tayo bang katiyanan. Masa na pang kamutang ko sunat silip kisisok tuwaw labi na kisisok limaw. O may kupuruin po na siya i-introduce kamutang ko sunat at Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, mo na iban pa doon tulan na itual oralap kung kusinatuwat kayo man po pa doon kaburayang itual sa karatan kadang awapan kuburan sa marahin kud labalap. Mohon kong Speaker, floor, honorable members, chorus, will want giralkan na yang ket ng kalari. Kaping ang rail po yung rail ket to yang Pwuhng sa maday tawag ng ranwat kabatayang ito ang rama on Christmas o ito ang Pohnpei unsak may ralgan may yang paper yang radio sa social media ranwat. So doon ang pilwat, Mr. Speaker, even talangak masa nito wasakan may underline pwime uya inonten kutaglan kamadan ko sinat na silib sisak tuwa level risak lamaw ayban baron oran level. Mr. Speaker, tama miyan sawat ong ni ten board the recycling kadailgin charge rail business kan magilong ato so aluminum can kan sentuano o Nansen tuwano Israel point pisang Israel gan merkata send lama send teo agan koyang management the EPA Israel magan abali redemption center gan cross operang net skill. Mr. Speaker, ibadoan ani tungal rob me order me Kusandinan kusinituat liagan poy-poyta sangaramas kaita koros kin collected. Ribadoan me senskay me pil mortianan poel liagan merla ap sen pugat niya dahil kentoi mas dan kamutan kusinituat me koros pan puralang dan wasan recycling o irail ba net skill. Amnan rob sansal me present walisa kan port kan me business kan din point sudah kan peralang nan redemption center kan Keriau, Mr. Speaker, inonten nauran samadal kamadang kusina don recycling kaite kata engak kaburela
Jipso bukat mamadong trail kamor kwender uya kasamen. Habon bil sawase magalagalan paywat. Eri mia problem kay me sa wal man kinang kamatawod. Pagkita mangir makaitek sin limaukan koros kumpurang puranan ng bukan si site. Adami ban sawase ko sanadut. Madamataw yung mamiya ang suot ang kakusutang send raise issue and charge rail importer kan o send raise lemaw anut pansang rail kan ban kolak pasamin tamiye o en karauni mo nuwat dan sistema po en kak papainda chen bot ang sugoros ibaruan kamelem aban kiyang aramas inang en kak kabureto chen port koros Posien lemau me Israel painto and then usla. Ibaron baban me problem. Israel ban transisi sangnan kamotawat paitol pepe mo rawat and ka bahasa niya pali first reading kabralang kamite puran ka kapaliton report. Me problem. Tampan uyang chen port Israel paintor chen lemau ko. Ma aban mie ko sauta. Mr. Speaker, main aban mie anso mau po. Na Israel kan aban ka kutung ata piluat. Sengak padawan kawan bata ma floor amendment te kawai dan mie LT1 ong kamatawat. Iban padawan it mat ai kawawa oralap megak padawan wian sukses. Kalam Speaker. Speaker. Mia Damas and Ben Speaker. Kami Senator Carl. Kenangan mai Mr. Speaker. Tungal wasa pal bangku promo bangku program koros. Pilmen padang kupurakan no kasama wan kiral kan memaluat to na saya. Wan kirai padang sama dai uya kupurun men sang rawat. Mai Mr. Speaker ikapeng kawai memisang tungal chairman mau chairman ten ko ang kawai pen kamadang ko senetut. Apoy kita tahu de pa nasain to ang kamatin mo ni. Wasagis mesansan nan sabon makawait rob-review me uya kasalayang me person wali sigan moni kan magandodi sa purala wasa utana ban patolay. Apo kita tawo de ban patotong kampitin moni ya. Rob-robo an kagyang uyak sen kawit man tatawag me ban pateng tatawagin sang may kampitin moni. Ikabeng kita tatawag opol ranwat. Ipilmen kaulem pergi nan weekwood IPA kosanet me pamuya weekend ale ta chen port eri buewe te kagate pan mie me nan weekwood chen port pan sendiri saklimao eri imminente me tatawud sek wiala kosanet yu dan patunan sama kami din moni o lau report tong maluat pun kakamaman la. Owanted na tama uya ko sa nadramot ime pantatok na nabol penchempot mo mukmukdiyan nan wiwot. Ipatuwan tamet po mi wrong me chote pan patuwan la rai tungal chempot po chempot nan sumbungat pansen riya sa limaw niya. Riyan data me kosunod mamamori mabanta to ko ang pulpen board law o gidagla ay kapungang itungal chairman mo o pagi o taban rob me kasale daw and kakiyang uyak sen to ko niya banabol dong sa mga kamatin mo ni kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl Senator Joab. Speaker kalangan kamu. Ini yang batuan epismetic bill 379/25 more. Nanti yang kuiai itu sekarang wong kan Speaker. One give floor leader. Honorable members kan ketrai karusian. O karus pada yang ketrai ranut, Mr. Speaker. Speaker ikai kapang kita anak sang mo trial sang Senator Perez. Depitikis kapoy laut dan trend poy in train port. Tama igis masak Speaker. Tambang portong trail ma business tambang trail kata me kesek talan pui wat pang kosang sin tu no
Kotalang exchange rate sama about over 400% increase. So siya pa so laka painta biru besaida. Pwede mabuka trepan magit. Iwasaw may gis pergama ni assessment with the bank we own kasi tawat. Wala palan magit tayo met. Mawang sa mga trial aramasakan paywat. Impactin murmuri ni yang pergi. Atano suatan sangai mayugi saita, kumain mayugi piru. Alangan speaker. Speaker. Mawon Senator Jawab, Senator Simon. Kailangan speaker. Speaker pan patuang tour tato ma Senator Miguel anak ko patong. Senator Miguel yield floor on Senator Simon yield floor on Senator Miguel. Kailangan Senator Simon. Kailangan ng kamu speaker. Mo na pan patoa. Kamu kubura boy ay tungal. Sa karam sa gawawan kakpuli sa palmamu yang tungal me paytaiter. Wan ki kamu yang memotun sa kan legislature wat. Bel batuan wan ki nama tantiati saurukonat. Rai loko yang patu ang gilangan contoh talk. Ay tungal rama on Merry Christmas. Ang tuon Pohnpei Yungsok melil ralkan menat cinton pot ranwood. Kap-kapung rongan paran kasauta. Mesansal nintuan kawewen kosen natuwa withdraw. Mang speaker. Ela kasanapan transport kamu senator tuan memangilal. Pagkumame waray wasat. O kasane itu ya pan kasan santian 1 cent makasantian pun transport kan sense limawon paralang ramas sentriwan santian pan kakapali operation and marketing transport. Bagian sawo transport anon uya pen kit kapal nan win Pohnpei. Elen niyan sawo me tiyan legislature yo kayon waktakla memia. Alam mo niyan so ngay senator net yang kumayar patang. Waktak memia sawo. Solaton solap kesin say tayo ta kesin piru bang kapto isang takatuk masur bang poy. Business ka bang pointi monar bang kapto isang takatuk. Pwede excuse kan me sansal na nanso. Me business ka report me prapala ola totok ni ton metay. Resoto kapayata inongan tama totok ni transport. Kamumatan waktakla miyan kasautan ni sentay saknan. May sudah sabung legislature. Sudah boita. Wag kapunot magkaptulong asang public. May business community. Niyan sa ume since limawat patulang pun transport kan wata pun sa itab piruk dal mangi walus talan poy. Awawat pilpan kola pawe ni markup song kanapan miya yapan mo mo. Subang kamela recycling speaker. Para mas lalukong. Apan sola sa itabang patuto ni nan transport. Apan uta totok nan plastic. Song kay bang parata. Ari iman pagren kamtin finance and kak taulalal rawat. We melil kawewe todo sampalian rason mau me. Akai bak saita ta piru kunyata kapalan rason mau. Abtame sabul matrail serikan wara masakanan lar. Ugtelakan makanan para lang wasan totokan painta kesin saita yu tetapa choklanan. Wasan totongka aban sa pangala kada ban sa kak tiar kaya manu pabe. Buang kapakapay. Ari iman bagian kak patrak kaninay utolal uyapan sentkan me sudita. Te uyapan sent me ban pokpokta. Pe program maut to kila. Betul-betul kamala bukan pain transport. Uyapan ut painta kanangan transport me transport itu tu kan calon ala sang niananin naram. Ay tungal pagpagang kamtin finance, muntay sudah na masani,
Pues essentially kawabu sang chairman in finance. Purong aparin man sang ranwat speaker nan wasang kopi ka. Kasi yapan masawi kirar kasi ger century sa klima. Arya dan wangi meso. Emimitan komotang ko senat. Owan kak patrak kaninay. Uyapan rupro. Wagi akayan show patrawat. Ngang keng kalwa ta kasulap. Abang kawala totok. Iman pagi jalan kak redeng itu masan bau. Usus kilan ni watawat kayu ko perlangan kamtin finance ko ngaron. Kalangan Senator Miken, kam kupura mo na ipan po na siya kamagat sansal siyang kamuyak ta kupura ma Senator Simon. Kalangan speaker. Kalangan kamuyak. Speaker masih pada itu kalau apa problem. Itu kalau wow tu kupura kan korus. Kemudian paduan kasamo pirai kami paduan Thailand. Angrat itu kalau sini irat tegak riau memang kapat naya nasan kan riau riau. Itu tahu ya irakam. Kayau memang angkat sainsan. Kemudian isais me patro. Itu uya isais me irai kan menanda terus trompot nan Desember pampatuan. Itu uya pekasan. Emun mio. Pengaparme, nanti suruh nanti sempat, penan trompot, itu semua trompot apa tu? Akhirnya imen angkat sainsan, imen patrol kami sainsan German Finance o Senator Miguel. Ira Korea speaker, ansomna kamti finance patrol ko corporate imen paki. Ete patrol di percentage kalau nonsense. Apa implikat translated on. Pumpuatin saya tahu kan jawab poin no. Ni apa nut nak lani kemauan poin kam. Te pumpuatin biru yo, te pumpuatin biru yo apa ni apa le? Kita patrolan ni setua kan saya tahu jawab poin anda pumpuat te biru jawab anda pumpuat. Ini menpaki. Komite finance abang corporate angkat translated on di poin kait percentage increase and set boleh orang reason so reason real on real. Kalau kan kamu speak. Kalangan Senator Simon Mawar, near motion you Thailand retengative. Now my kupruin po na siya introducer rin kamutan ko sa natuwatan kaim siya kala. Kalangan ko Mr. Speaker. Parawan me irawat aban uya iran mamasin lauti ko egi kuburkan aban etinaleti kamotawut. Men parawan pagi dahil ngak ketkian sa maray lanso al bilyang wiarapro. Mr. Speaker parawan me sangon opportunity ke ban piyang gedal Pohnpei. Mami ni moni kak kita saita Pohnpei. Selagi long atau siang saita likio. O abil kabar kita mama sani po. Kiralgan mo na pataran kak net nan sisempe. Kak inda ipang quality panawi ma elaw sentry sa klamaon. Ribaron me song kay ban anane dahil kak patogi. Bagi ibaron me nambawat kiralgan me rukata airport. Rabanda na mau banawiri sa klamaw. Iman engkak sansaladam kamamatayo mat. Nagagada en puputisam. Udana ban laut sang sin klamaw miyan sawut. Pagi rekan magdail bantan wiya sa matayal assignment in patogi rawut. Iutung kamokit me miyang tayo notang timasan po sa kul manangitawang watawat kayo. Kalangan chancel me ira kasam value mo tanda mang kerjaan masin be anson report kalangan di kuburkan be chancel pagi kamagit yu mi ayat dan rutung itu masin be ban ponese karos mau tung kamagito masani yai uang masani so kamagit paitak dari rutung tiar masin be kamatang ko sunne silupki isi sak tuau le benar yak limau karos mau tung Thailand kamanata kamatan ko sunne tuwato kaprolang Committee Finance ren report mon kerjau ke bisaklan watawat masa ni uang masa ni show kamu kita payah rok cakap pulman kita kamu tahan kusun network ni watawat kayu o asai nengar Committee Finance Chief Clerk
Legislature Bill number Silibki Sakriala and Reisaklamau Bill for an Act, amending Stellar number 11L.77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 to provide funding for purchase of an intra-island service vessel and for other purposes, only what kayo. Dahil ang kakatiyanan masin pa iban po na sa floor leader. Kalangan speaker ay tungalwa ang kaktutuwa sa bang prakan koros. Speaker man patawang yata kamagot dahil ang kakatiyo masani kamatang ko sa nagsilip kisi sa kriyaw labi na kriyaw sa klimak. Kariyaman. Diyan silang mga kamagot mamaya koros mautong kamaguto masani hey. Hey. Pwuhng masani show. Pag kamaguto pa itak sa bang katiyanan masani po ipan po na sa Israel tutusarkan na Kadkadaur tempat orang long kamutan ko sa nito. Kami Senator Lekan. Kalangan kami, Mr. Speaker. Ay dungalwa sa pal. Old Bill Pwuhng, rahan mau perenen Merry Christmas. Sansal. Mr. Speaker, Sansal bang promail bang sawat Bill silibuki sisa kriyaw lepiniar riyay sa klimaw. Epitata pagtagiyaw. Pagkain mele legislature with and kita $420,000 kejalan kakaleti sopio ni Israel ko me patola saipan o mangi ala sopo komitong el kaka komien kaktil mitong Israel ko me uya endorser me endorse pilwat el uyang bilyangye kawewe watakan ni kete sai Mr. Speaker. Sansalma Mr. Speaker, Pilwat, one page. Attached ang Pilwat, specific and kawewe, sobwet, na yang sansal ni seed na attached ang ni Pilwat. Mr. Speaker, ansyo mau, dahil ipatuan, magdahil legislature with o legislature enayo. Utong ki mele le miye supplementary sawasang mele tekan likikan en miye supplementary stop. Ari sansanama me sayo me patola wing saipan o inspection o yang Israel mele owner ne pitata stop MV Super Emerald. Ari I quotation with me sansal me ekonom tayo ng kakita, dan tayo ng kakaleta sopwet. Komkuperes, Mr. Speaker, imen we invite Israel ko na patengye on ni kamagitan Pilwat, and ni Pilyang kawewe wasakan me. Kalangan ko, Mr. Speaker. Kalangan Senator Likanet, miyadra masin ng kamutan ko sa nagsilupki sa kriyaw, labanarigay sa klimaw. Speaker. Kami Senator Label. Kalangan Speaker, muna iban yang batu imen triyang kiyay. Merry Christmas o kapingang Pohnpei. Puro doon na mga luwat wong gulgomoy floor yang ay honorable senators kan. Iban Pwuhng yang ay honorable senator Likanet sang kakapinga. Mele lananwat o pagpag soap na bilwaray lar retrail. Takay liki ka kinanane shop arabagin kapasan inan o kosanti na besem ikamele la me shop ka kapal ong student kan pilpate ang mongni emergency kan nanan karwaro kaya shop ka awali anan mararakan pun kamatangala emergency kan anan. Ari yang utong leleran sok Thailand awali yang taken ligi ka sok ananwat pilwarayla o telgin sewase nanway ka melel leler sumbarisik maanan tutuk rela paliyang municipal trega atake limaw me pipay anane sok arita yang utong yang ay Honorable Senator Likanet
ong pek-pek-wat. Eri I takini kar-karak, tayo ni upen na o. Kamanala ni wat-wat kayo kaparelang finance and review pek-pek-wat. Kalangan. Tansa mo Kawai dan Senator Le Pen, miada Iran Kapadabat. Speaker. Kapurain Pohnpei, Senator Carl. Tangan mai Mr. Speaker, itu ngalu asal bang kupuramu yo, bang kupurakan koros. Dan saat me tatawat withdrawal nan kami mo ni ranwat. Kawait me mie, enale tu watawat kayu bil kupur tong kami mo ni. So kupur lang yo kami ti. Mapan pat-patu tenang kami mo ni mai Mr. Speaker, nantuan na ipasa mo kami mo ni. Karonon ka kuyawi lakap robot kuyawi. Suto mo ni. Memang paliwan mo ni memang. Ika repene wonon nan kami mo ni. Wen lau mia tete. Ika melel me kupur koros ucung melel apel ben tegan dikikan. Kailan pilih kapur itu yang apa liso. Ipatu anta met puete ban me kami din mo ni sudah kesembal ke tetawat yang withdraw rangut. Essential me alal tahan sop eu kamagit choror. Kasantin operation pan piluya eu kamagit choror. Essential me tetawag yu tel ket lale me song bilewang masel or rice soap me mian pilkak lelo teracain. Tetawag tay kawait assessment yu wan uyawi. Me ban leleng tekan leki ka. Bilban kawit uya ben magadim sopo. Samai kami din moni kamela bilban tatang ke assessment wo ong tatawat. Ma udan kumail kami kawit tolong kamu tangko senet buat men tatawat dan karwaru karonon ka kuya ulakap. Apan tete pangkuran me bagi apa ansur moni kami din moni sudah kawit tolong peltaan moni masuk moni. Rimen pagi ni ada pangkat yang nang watawat kayu. Enkak mia kosan di magtelam panapali tatawat nan sama day session me ban mia sang nan chan wori patola. Kami din moni pan kabiata tatawakan rompen moni me bananane. Kaya nang jalal tansop. Panjang aki operation don tatawang kan mepana papali so buat coordination and we yang tekan likikan utan pami don tataw mirai tekan likikan mepana pali penarai puengkak uya utan eupenan tataw mepangkak sustainable ai itu ngaliran kapadapat met mai Mr. Speaker men kaprayang iutan utung aiso memen pagita and Speaker Kapurain Pohnpei, Senator Chua. Speaker kalangan ke promo kumpure bagian sul kesatari itu sekarang wa Speaker Pahrek sila Chairman Finance sila Carl tungalang kiksin concern mo ni kisteriyaw kayu talk sila biumet point the soup when katanga was ran sa right economic development itu ngal peito ko ma try ewang executive ong sang to talk lap metu atom ran government kan ran collectively eupene o apali de bagwat watau ya kerdan peywat unsak terang ketrai me pat Pohnpei utan rai bukan isi isu kita tak concern ki to school kan akan panten go to Pohnpei de product authorization kan tapi mana ali di tak kawit mani sama trai eupene ong yeven bagwat ong executive kelas tu. Kenangan mun may naiban may tang ismagak sabang peito ko ang mag-govern po na sama Senator Miguel. Kalangan Speaker ay tunggal sa karanwaw sapal ang kamoy o koros. Maing Speaker kusunat kasampal meleliomet. Ipil katamanton yan sa mutya katkati kusunat wet pelayo me kalapatawanan so batalat the blue road menta ma pe on puelte central ap mata-matawan seta alamay
utananane ang tapeka sampika oya matam-matam may tungalan kini kamtia pantok kusun netwet moinera riau ranane makayutok kayu mayeyo konong natiyang en pukutiyang nang kusun netwet atan kompanyo bagi tatakan monuat telmangi procurement law equipment yomet yapan mo mo makadaiban uyan tapon truk lang kompanyo te intersensal kompanyo apa maunto mempadol kamdian kaktok hotel te lele seli hutan pampet iro karyaw concerning money essential nintuan atal masani money ayo wanta meluanan supplementary general fund mesodo kakada duduk sang alapin wawat ari main pasanong ko sennet mitang uya bayut mapan kiyang kapanang kak lonta tatayo mapang yakamapan way abnu uya po mana pang kasantin ko sennet kamdian kak tako kawit wagi supplementary tatak teloy saka melala mapan uya iramangay yun no tata kililit yung atan kompanya abuan mo niya sansal tela authorize tela prapak yang uya ba yawa sa mo ni papadosang miya sa kulmatay wayo bil papadosang DITB abe wagi ananen naramas wagi pipi ka tiwo kilan sa iro uya pakpaki ananwat agtailan kak bilgo kubura o makka agtailan kak lapwat kawasanga teban tatok wagi kayem koros pan tatok lel public safety bilban yang magmagitila ba wenta kuya pan para bang kusun dar main speaker gamele me chairman of campaign finance arawan ko kuya pan tatok ay man pagi nyar pantaw lang nan tatok wudra rangkak apali ay tungal pagbakan kaway triyaw panapalianan or patatakot ura takalomat takapanta ay man padawan pagi kitalang kak ritungan timasan pa ni rawat o kamanalan watawat kayo kabralangay finance ang nuya pantatakot ruprop o santikan kalangan man speaker Mawar Senator Mikael miyata masan pa ni rawat kamu Senator Simon Speaker, kailangan ng komunikasyon pala ito sa karatan. Wow. Speaker, utung kawit kan koros mamiya ang rompen wasa muni pagpatuan niya. At patusan niya. Ibil patuan matbadawa o tamenta me ay soki sa malar miya sentrium PUC datang ke me patuan niya. Ibil lima me sa usap pukat di painan. Legal Pohnpei na patusan ng sebagai trust fund. Lam-lampin sa wasa po bangkat. Komedian bin siyang piltrop masuk ke one more word kat kira wasaks. Ay may mengkapatay yung masan penerawat. Ikasompal kita me sang miben government train patuan ng patang company po yung sebagai pasang kita. Apabila bangka sompal ki bagi cost में मिया ट्रक ते तो पोर्ट में किtain committee masaninan aten patrol meeting at API yang nan wi sai panel moment में मिया fisiti ya wi o Israel se ko paralap parak sopatet o awo me sopatet ekak apali anan outrailan kandel wa tupsaw stowa Pilmia ekistup so wili mate construction materials ebikak wa. Ari ay may imen patruan tapo ma kitaiban yeng kitaiban anane katkisang atan kompanyo puegi procurement law mamiyo etabano po kitalak wiyala eu karab puegi amount magkitain patruan ng kapatang kusiruan o specification mamiyo ito ka port me legislature para kero moment ko siya dito mahimik ko ng kailan ito lala. Kapag yung finance ba ko ayak, biar bangkot yung lala, iro, isitrong kampo ete, kalumat alaltan sumpat.
Ipat-patuan yung pagkat po ay utrong o men wan ang show yung matang ang kakalalta show na to. Kalangan ko mamayin speaker. Miyadra masinubin kamutan ko sunod. Kamu Senator Perez. Kalan, Mr. Speaker. Mona Ivan, Paruan, Mekota Ivan, Togi, the honorable members can tell in Kak Seven Man Kuburmao, of Mel Chairman in Finance. In the one Paruan, so put Joe Van Mel Limman. Chidwa Madalo Sang Mel Limman, Banana and Captain, the man Chief Engineer, or Tondo Tongan Van Sawas Pon so put. Sami Paruan, so put Shuraban Karambwa Submadai Ino Win Marshall Hong Shopani. Baban Mia or Banapali Ire or Anan Karwarukan and Champe Bacon. Maybe Chumao, the Ancho Nature Meshuta Ship. I meant Paruan Begum, Silent Gakpurella, while Mepan Mile, Ew. Maybe taking PayPay at Pohnpei. I've been Karaniang that I will leave 11 million. So what Magdaban point up and we are pay few ma wong the Galikikan Tosang Submatai pay what the Kapungi Matamatao Kasambolami Kabatayang Mat, Mr. Speaker. Kuburmawan bilmiya boygi Israel takalmao may paruan Israel bil traumatiki yang ketail registration fee ong stosakan na pay fee the kanaw yauti sa matail PRM the paved road maintenance fund Israel siya yang payagi ay sangon wasa pagat magtaiga kapuralang rail boygi Israel yang papain registration fee and stores up. PPP submatayla kan in Pohnpei. Purmawan gak miya boyan gak puralang rail armas pugat. Mendarma Israel uya minority ya Mr. Speaker. Yang kasambal ke minority. Magdail ban metrek wolimen. Aya putongata. Iban patota nak biting ran. Rekupertayan gak bitoke minority group. I met Pwuhng Martin Ben, Kirawat and Ruchang Tiro, France ago to on German finance, from Sabulman Gita, I take assignment correspond Mutura, a Kaivan, a Kaluak. Nan, Mrs. Speaker. Miyadra masinubin Kamu Senator Dekanat. Kalangan ng Komia, Mr. Speaker. Ito ko karataan wow. Ikabingki kawaitan na sansal. Ang sansal tang permainan suwat na. Kami sansal na tagpag na niya. Kapal entakan niki lelang kitkan lepat waktu pon terkekau. Imese present mon legislature suwat. Men patuan kawaitiu. There is always a solution to a problem. Sakak tiara tahu asagis ni kapag kaleta moni o painta short na bang kak apa ni anak-anak kanan Pohnpei saya sebelum saya anak-anak kan ime kare tapet kuat at mesansan pon piluat itu kemarin itu sudah panggil kapan sakak kamen lakap pali kalangan dan kawaikan baita kia may pasansan na kapan may kakamele na may moin kay kitkan may wiyan toseren tilwet moin sate ugiyong kabina wiya pento tokwe kakak ugiyong kabina ansyo may moni wet kan kamanaman lang ay tukol pekmagi kolokor te tukol pekmak peki ay may wiya kamukit may sansan may kaya masan te wiya te kalangan ng kami o bilang semua ipan kita close debate.
Na magkupura moni pa ang pona sa kamagutaw, may kupurain pona sa mga chairman and moni. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa bang kurang huya pang kupakan koros. Sainsal me nintuan karong nung makanwiyawi, irekan koros me sainsal sang kambakapayan na operasyon zarkan, ime ban wiyaw teban karong nung. Ewang gabina, ewang balikan, rompen wasa moni ban pato sang iya. Wasa may kasambal ke buat kamadang ko sa network. Padawan memonuat ban patosan national fund. Ay wasa may kasambal ke. Kuan suwat wawat sudah miyan sama national fund. Ariman bagi apel men tatawat and kak magmagidnan January patola. Kailangan may Mr. Speaker o ipatiyang kupurakan koros. Pwuhng ay sumabami yung muni. Kailangan chance lang mga kawait kan may mayor. And kak chance lang mag-trial koros Pwuhng ananan transportation ng takan likikan. When moni may pan ekis kapal. Chance lang mag-trial metodo yang sign kamatan ko sa network. And chance lang may speaker yang sign patayang pwede utupan ananan pan shop pwede shop uya megot makapal. Apa sansal me panasay na kami din moni o moni me panapaliato. Rob kanay na yung apaliato mo mo. Kailan ka apaliatan ng watawat kayo kay katlang ni usus. Karos mautong Thailand. Rutung ito masan pan kamutan ko sa network masan ni Yay. Uwang masan ni Show kamagat paita tayo rutung tiyak. Karos mautong Thailand kamanata kamutan ko sa net silub kisi sa kriyaw lebenyari sa klimaw. O kapurelaan sa balmatay kamitin moni ran kak report mon karyaw o kay saklan watawat masa ni Yay uwang masa ni Show kamagat paitar o kay sa balmatar kamutang ko sunat silub kisi sa kriyaw lebanya riyay sa klimaw o ban kaya sign lang sa balmatay kamitin moni. Speaker. Kamu Senator Perez. Salamat sa Speaker. Men padon we the motion dan ka gran moleti sanan we ko ran wat to sa balban lakap location. Makubura moni pan pona sa kamaguto imen padron pona sa floor leader. Mia pakair te sang chairman kan. Chay pachan ang pakair speaker. Child mia pakair sang chairman kan moni pan pona sa kamagut. Thailand Komal Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker yung alwasabal bangko puramiyo pangkupurakan koros. Kaya may gila tayo di bukala sa matay session. Pwede inaniretoror makin kaway melel karong kan and wiyawi ang oversight. Ikaw kano iban pwede da oversight po karong kan kakuyawi. Chance lang mo kupuro mo yan. Kamag ito uyawi. Pwede Basudaban tayo usus me pan yata. Ason pakair magtebang kedyang nana ason pakaira. Insansal makamidin mo ni ban kanong committee de lakap ang mabit. Resolution 5424 masa itong kamidin mo ni sang kamidin tayo ko. Kalangan. Chance lang mo pakair sang chairman and moni. Chance me Mia kawait me mia iretoror me senator kan sabulman ki ong nani iretoror senator Pahrek area kumkupura talaga katiam po iretoror ako kawait o withdraw ma sa motion. Tekom komman. Kailangan Speaker. Pwede kubura mo yan iban parawan siran yan. Withdraw itong motion run mo leti. O magkaryaman nun sa wasi. Kailangan kubura mo yung chairman and chair ko pwede chanceler kubura mo yan ang trial kat nan huya kubur o magating kubur pwede rail chairman ko malal naban huya kamagat na ni Ratoror ang kak chancel. Trial kat po ni Ratoror. Kamu Senator Card.
Kailangan may Mr. Speaker, itungal sa karan wasapal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Itungal sa karan Pwuhng kamakabayan o Senator Pahrek Pwuhng withdraw sabol may motion ng ran mo ledi. May Mr. Speaker, niya tatok payo may man kamakit oversight and uyawiyan. Nana retoror Pwuhng suma masama kamatin mo nito ngalan ko. Kayo may Mr. Speaker, ang sa material office in TNI, oversight ang kakuyawin lakap. Mooring station. Sansal sinilikuyo pat pagkadarya nga TNI rin report ko ito, pero atong kan paros malwat ka manata. Upside ka po laranwat. Nawiyala irakat katuto. Melel product mabaliyal, sumbong kasambal magtekat katlala. Uya sumbong yun, Pohnpei kan kasik me. So kan koros government abali bangkin mo. Mayang aki al me penene kan bangkin jangan tuwa. Tapi oversight what and kak uya lakap kulake walap o iuya kamagid yumet. Chan salang mga kamagit yung mayor sa Committee on Finance, Oversight, Hearing, and Uyawiyang Office and TNI. Clock, walap, lakap. Haros mautung kamagito, masa ni uwa masa ni show, kamagit paita, miya masa ni be. May chancel may chairman, KAPWARESOU Karapen Oversight to karatay men patroon magtrailer rujung di o sapul man kita kamukit mami kayun ira masansaler kami kailangan may Mr. Speaker pagi ibang tungalan kita sumaw kitman nuwaw karak kamukit oversight dan kakuyawiyang Department in Public Safety pagi rariyaw kayo ni rin pitatara ko na batan tatok na pulpen melilayo na pag nang sumbungot. May nga ako parakap. When kakapul. O tatakot kami din mo niyan kak pati yang TV kami din tiyan ko. Wala meron kak check nintuan oversight. Uya penarail apali irakan magin paratan ng social media o kapangata. Kecaiman Pohnpei. Sansal nan week kayo, miya pinakamen seligitin kalabus. Kami patuan tanan social media, leta pay wiyawi, poro pro wiyawi o serebeno patulo ng kalabus. Pero may nalaleran so, kasunatan kapagkata paliyo may Pohnpei yan tamo magmugid ng Police and National Government Cybercrime Unit. Sangan tataw po ka din miya. Kailan Pilipinan ko kasantin tatok tama para tanan yeyas kapun ansawat irekan me pankin kakate kamatakala irai laramaskan magtay ulo niya tapi and we are oversight met Peter Riau kau na batana rai tungal padetin na pulpen kolokol melele yung ano pag nang sumbungin tisam to parakap o patiyang iramapit arail tatok me yang aki apple ben melele yung ano pag ang PPM kam makin para tapon social media o may Mr. Speaker oversight what and kakuya wilakap kulakya wala uya kamagit yun chan salang mga kamagit mamiya karos mautung kamagito masa ni Pwuhng masa ni show kamagito assignment oversight and uyawiyang public safety o kami tiga padapat and JN ko o finance Masin ba speaker and masin ba kami kailangan Mr. Speaker di kapungki ilan kawit sang itual Chairman Mao, Chairman Pahrek, Chairman Finance niya kasantiin tuang public safety ranwat loge walap iman baruan luga committee in finance and Pahrek chayan ko irabugat me sansal ime pana bol morin suwasan ranwat loge walap iman bagin wow karakarak hangak kubun mararaw kamogit me miye ong oversight on pagpugto ranwat loge walap wagis kachulir
Kalangan, Mr. Speaker. Chancellor Mao, Kawait, Chancellor Sang, Chairman in JNCO, Chairman in Finance, Yatuan from Committee in Finance. O ngay wala Branwood. Kalangan man, Mr. Speaker, ikabanggi kawin mamiyasa nga itungal Chairman mo awan JNCO, Committee in Finance, men bagitak taipat yang JNCO rangot. O ang rariyaw meluwa iti may Mr. Speaker, bagi ate non kararela sa materyo kupuran rangot, ay men bagita, ang kagapul na naraturo lakap. Kalangan bagi itungal mamiyasa mo. Langan, na Chancellor Mao, Kupuran Chairman, o Chancellor Makamagit Mamiya, Metoko Public Safety, Pan Clock, wala Branwood. O Committee Kapatabat and JNCO, Finance, Naban sa Bulman Kubena, Oversight, o Public Safety. Mia J. Ratoro, Commissioner Artui. Kailangan ng kompromo, Mr. Speaker. Medyo sa karataan, wow kapatapat, pati ang sabol mo medyanganin lang. Melaluwaon kun komoy, on the floor o yung honorable members kan karos o karos matibi yan dahil. Mr. Speaker, imen patuan, patamelel, at heat delegation in showcase. Chancel miya wewe peneyo, nanbungan kito, Chairman and Land. Di makareta, imen uliyang kchetio sa karomalwat, kailan kakudro, kamumutang kasunat ng bet silubuki, isi sa klimaw, lapinyat rey sa klimaw, o ibagi karyaman. Mayor, Tadan utro, kamutang kasunat silubuki isi sa klimaw, lapinyat rey sa klimaw, karos mautrum kamaguto masani ay, uwang masani so, kamagut paitar o kamutang kasunat wat utroyer o patpatoyer pangkuputan. Miyadja, Iratoror, kami Senator Louis. Kalangan maing speaker. Untuk kita cungal sakratan, wow, and patching at sakratan, wow, mechiangar, bekian so. May kachin kupre, and submit motion yo. Mepitata, moni mekchay kamanala, kung nata ni Rael kan ma kapisalet, apol pa ni Rael ma kapisalet. Moni ma patpato ni Chalalop Legislature watch kuburmao kamanala del ran watch moni yo sa itatok iman takini karkarak na kung kakasay ng Committee in Finance po ng ropata ta iairen moni yo del ran watch BMS umao yawi pakater so chakak po ki wasagis mamonyo chang na ayman sa mga kapatpatyang assignment ma finance sa kargitan ng kapuan o pa napol penrail ma sumaw ko ang pilapol Pohnpei matantin kalangan may speaker Inshallah mo kamagit mo statement mo the concern mo ta kamagit ma pagkakaryaman Chancellor mo kamagut mamiya koros mautrum kamaguto masani ay uwa masani show miya masani pe kami chairman card Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wasapal bangko promuyo bangko program koros ikabanggut tataw ka bangko doon kamatin mo ni abi ay kamelala ma utang kamatin rosan mo wanane patian tataw ka mabil patpado ng kamatin mo ni men bagi Chairman o Vice Chairman ng Committee on Rosan Mawan Pater. Pagkaya sangat sama tayo buko, kamanatar mo niyo. Oversight ng Pwuhng utan palim ira sabol man ko. O iman pagi maban ka kakarongongan ka kuya lakap. Pagi abit sumao. O an ka kuya tulak riyawal muna sawas. O staff ka ng Qatar sinugawin look kalangan. Siyang ni Kawait and Chairman, kamagito pan lakap clock riyawalap o Kawait wo Committee in Health and Pahrek Committee in Finance. Asura maban uwang as speaker ban rule ma Committee in Finance o Rosan mo pan ew ka pa na assignment mamiya clock riyawalap lakap. Miyadja Ratoro, Speaker, Senator the floor leader.
Kailangan ko speaker mo na iba yan patunan ko to ay bilmen pagkita itong alwawang kakpat patota bang promo tang purakan ko speaker bilmen kak sansala to bang purakan matay bil katyo nga pali ata wan monyo po yung kakapali riser in school ko ang sayo patular mais to bang patukan sobong series man o dahil kamanata monwo tama sa ansalmat monwo sto tatokla tanaw laps Ariman patungan cakar kita ada boleh bilkak sains lo mamio kawai German finance kak yung cailah kak patin masan ya imat speaker Chancel me concern you mo sto ya ka magat you mo German kak men kawai tot na ne uya ko toro Viete ratoro Senator Archie Kalangan ko promo Mr. Speaker. Sansal ka mamatang ko senat silubuki si sa klimaw laban niya re sa klimaw may yapjan withdraw maluwat kachiyar kubura rail imin preyong yata motion kailang ka place nan kalandar o kalandaran lakap o ibaga karyaman Wagi mia kamagito mia utupan kamagito mo na tayo ban address re wai men bagag tayo sa paltala ban pil calendar yay nambay sa payo o ban po na sa kamagito oras mautung kamagito masani ay o masani show kamagit paitar o iman patron talent place kamutang ko sa nasilup PC sa klimaw laban niya sa klimaw pa sa pulmatay pil calendar type placer pa sa pulmatay masular retoror amona tayo pan kaim siya kami pakay sa chairman kan iban rule talent sa paldila bon pakay Mia pakay sa German kan Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker itong alwa sa bal bangko puro mo bangko purakan ko. Ang sama kami din muni karonong silu me ban mia lakap kulak tuwa ni mensang kami dice kulak e walap o kulak ria walap. Kailangan Chairman pwede kapesyan karong-rongon lakap kulak tuwa kulak e walap o kulak ria walap kami din muni. Kamu Senator Carl. Langan komui ya, ini untuk paso wantin komui, wantin lor, wantin yang isi untuk korek, wantin rel kami yang terjadi kepada ibu guru. Ini paso air ki, mentoring komite dan semacam ya eksekutif you bau yawe, moren ce saya ini room nembe. Pakay sang Chairman ay siya sebelum memailak executive you morinta uya kupurun ranwat non-conference room 1. Iyata pakay sa chairman taken. Masular. Here. Kamu chairman ng JN ko. Kiyang hirmiya imen kaproyang JN ko o finance blog e wala ranwat. O finance pangkaon bata men katsina. Chancel Pakair, Committee Kapatapatan Finance o JN ko clock wala Pranwood. Masular siya Pakair ay pan po na siya floor leader. Ay kailangan speaker ay tungalwa ang kaktutuwa ito bang prakan karo speaker man patungan ito kamagot tayo lang kakamaldisan nan huya kubur ko sampal ng ranwot umay ito ang kamtikan ng tatok tayo purang sa pali malwat subject to call. Karyaman. Karyaman. Yan siya lang mga kamagot mamie. Paros mautung kamagoto, masaniyay, Pwuhng, masanisyo, kamagot paitar, trailban, kamal di sa ngaran, what, o sa balben, ni ew bane, magtrailban, sa bulman ko bane, subject to call. Kailangan ng senador kan, karos, o sa bulman trail, kuya kumpurara.